mesele mixabin mesele siyasi. Lgor dilê me dadgeh li tu deverê cîhanê lazim e ki nekeve binê meyata tu siyasetî. Em weka rêxistina HDP em jî siyasetekî ne. Lazim e ki dadgeh nekeve binê sîwana me jî. Dadgeh serbixwe be. Dadgeh serefraz be. O bi wijdanê xwe ol gorî qanûn biryar bide û biryara xwe jî eşkere biparêze. Niha keka can serê 307 roj hevserokên me ji ber siyaseta HDP ji ber gotinê xwe ji ber axaftinên xwe û bi rastî ji ber kurditiya xwe niha di zindan dayî. Ev dadgeha ji vê derê 4 sal berê biryar da ku parlamenter girtî di zindan da nahên darezandin. Ku parlamenter bête darezandin jî lazim e ki ew li derbe di nava karûbarê xwe nê parlamentoyê da be lê dadgeh dikare berdewam bike. Ku dadgeh di dema hilbijartî da kan bêje ji bo 4 sala parlamenter hatî hilbijartin an ji bo 5 sala. Ku biryara cirmê jî bide lazim e ki ew biryara were tehîrkirin ku heyanê ku ew dema wî ya parlamenterî xelas bibe. Ev biryara ev mahkemayê ha. O xwediyê biryarê yek ku em bêjin navnîşana wî li ser wî biryariyê niha serokê dadgehê ye. Dir şert û mercê îro da miriv dikare bêje ku mixabin hezar mixabin destên siyasetê destên wesayetê li ser hemû dadgeha ye. Ev jî tê wê manê ku serê 2 sal mixabin şîrîgatiya AKP û MHP bevdurehî. Ev şîrîgatiya AKP û MHP bi naveroka xwe dijminantiya Kurdayî, dijminantiya hebûna Kurdayî. Belê ez benî yani Niha ser vê mijarê MHP û yani MHP gotibû referanduma Başûrê Kurdistanê bibe sedema şerekî Erdoğan Binalî Yıldırım jî bersiva vida bû. Yani hûn vê mesele çawa dibînin demeke ku giştpirsî referandum jî heye em dibînin ku peyamên wan roj bi rojî li dijî herêma Kurdistan gotina MHP gotina nîjasperestî ye. Her wiha ku gava ku MHP serokê MHP Bahçelî evî hanî ziman weka berdekê HDP me jî re got ku heddê xwe bizanin. Ne heddê tu kesî yê ku gelê Kurd ku em bêjin tehdît bike gefa li gelê Kurd bixwîne. Ne hedê tu kesî yê ku gefa li hikûmeta Herêma Kurdistan bixwîne. Em wî gefê weka ku li 40 milyon Kurdî hatî kirin em bi wî şeklê dibînin em bi wî şeklê dinirxînin û em qebûl nakin. Her wiha AKP ez dikarim bêjim 3 sal 4 sala li hemû rojata navîn destê xwe fitne û fesadiyê kirin nava Kurda. Ku hîzbê Kurda bera hevdû de. Şükür ji xwedara ku bi ser neket. Negişt armanca xwe ku hîzbê Kurda şerê bira ku jî dest pê nekir. Niha rû rûçikê AKP derdikeve holê ku di nêrîna mesela Kurd û Kurdistanî da ferqa fikrên AKP û firkên MHP ji hevdû nîne, ji hevdû ne cudayî. İro ku em bêjin li Başûrê Kurdistan referandum mafê Kurda herî xwezayî ye. Erdoğan bi xwe dibêje dewletbûn ji bona Kurda heqaret e. Çima ji bona te ne heqaret e, çima ji bona Kurda heqaret e. Yani Kurd qey 5 kuruş aqlê Kurda tu neyî. Yani ew Kurdê ku niha piştgiriya te dike qey 5 kuruş aqlê wan tu neyî. Çima ji bo Kurda heqaret e. Çima ji bo Fransa mafekî pîroz e, ji bo Ereba mafekî pîroz e, ji bo Farsa mafekî pîroz e. Ji bona hemû Müslümana mafekî pîroz e, Müslümanê Kurd gelo çi guneh kirin? Çi guneh wan hey 40 milyonu serefraz ne demen nemu xwedî dewlet nemu xwedî statû. Binerin keko can. Mesele müşkilat koka xwe heye koka xwe. Dixwazin Kurda tu nebikin. Dixwazin Kurda tekin kolê xwe. Ji Kurdara bêjin rabe, bira Kurd rabin. Ji Kurdara bêjin bira Rûnê, bira Kurd. Naxêr, Kurd gelekî ye. Bi qîma xwe ye.
کرد کیجا حزب بخوازه ویل پی وی حزب بچه کرد کیجا سرک بخوازه ویل پی وی سرک بچه کرد کیجا فکر و رامان بخوازه ویل لگوره وی فکر و رامانه رابرون رو شناخت بده مشاندن او کرد جد نوا خود دموکراسی لازم که بپاریسه رنگ و رنگ بند فکر به فکر بند جور به جور بند پروسه بانگشه جی از بنی دست بکره یک بند پروسه گشپرسیه یعنی یا پروپاگانده جی دست بکریت خازم پیام که جی درباره ویده هم بدن دادگاه یعنی سازی حل بجارتنان یا هرما کردستانی حتی 22 ایلونه یعنی دستور دا یک پارتی سیاسی بانگشه خو پروپاگانده خو بکن پیام اول سروی که چی اف دموکراسی ما فی هر کسی هیه در رفراندومی دا بچه گل که ایک دخوازم ببیجن نا برا پروپاگاندا خو بکن ایک دخوازم ببیجن اری برا پروپاگاندا خو بکن اف تشتکی گله کی ارنیه و پیوستیه دموکراسی وی هاویه ها براستی وی هاویه از رفراندوم ترکیه دا 16 نیسان دا من بجان خو بالروح خو بقول نا جبر خاطر که مزانه بو اف گوهرتن دجمناتیا کردایی اف گوهرتن تو نکرنه کردایی لی دفعنا دما باشور کردستان از به جان خو به دل خو به مجی خو از دبجم اری از دبجم اری بر خاطر که اف هم دولمندیا سرکفتنا کردایی هم مافی کردایی هم جبونا پیش روزی جبونا پیش روزا ناوندی جبونا پیش روزا دورو و نس و از ببیرو باورم و در یه خیره لهم روزات ناوینده بک جبونا وی کیجی مافی هر کسی که برای خو به وجدان خو به عقل خو حرکت بکو و دنگ خو بده لیبله از وکا کردکی که مافی من رایداین هبانا بخاطر از به کس که سر و زربچ ماسر صندوقی من دنگ خونه اری بدم تشتکی دیش از بنی نه گلک کاملا مافی مروان باروی آمده ادخازن وکا شاندن چافدر گزدمجی ام بجن بشنه هولیری هدف چه آماده کارش بووی که هنه کو شاندک تیمه که هدف روزا هل بجارتنان روزا ببورن رفراندوم گشپرسی هولیری از باورم روزا کی دیروکیه یعنی نتنه کم بجن نوروکا وینا ایرانی جبونا دیروکی روزا کی دیروکیه از باورم همو کسی بخوازه و دخوازه که ببه شاهدین ویدیو که اجی وکا کسی که وکا بردف که هدفه اجی دخوازم که ببه شاهده او دما گلک سپاس امالا و آوا گلک صابن